TikTok kana VitiFM YouTube channel. Scroll sumsara na comment sira wala may biya una yada ni bono yuko sar chukumikina kena lima na yada merana no meani ana sere. Pinakanapongan ito mo Eddie Lovett and Sere. Somebody's always saying goodbye. Sabi mama bikin daru na panakloko. Daru sa semantal tungango na VTFM Facebook Live, VTFM TikTok, kaya na VTFM YouTube channel. Ni sambulo pinaka na sara-sara chukumay nanduang aberto na platform ya nakanga mo na takawa scroll sumsara na comment zira ngay bola to kumikina na yata ni vanua iko sara-sara chukumay kinangori watakina lima na yata mera na numiani and sere. Ausa na bang bulo sartu na itikitiko ko may kiri-kiri roa Hamilton may New Zealand. Yung bulo pinaka tabalengu amen na wainimbu na turangan ng bureta may obalaw wata kay Paula Libanising na turangan ng buretu may tailebu. Om bureta nga wata kay buretu ero bebe kanin renesan. Mula na kay Yowan ni Vuki, Don Philip kay nawatina o Vitinia Lemba, Nay Jennifer N. O Iliasa sa kere Putin chugani. Ano pa nuni pinakatal nga bay Ben ano no may ngole-ngole kivalanya. Mula pinakatal nga Peter Simpson sendo kiletu na turangan ni Wainunungo na Peter's Picture. Habang nuni pinakachugani pinawala mo na sama chugmay. Ya o ni venenomi na sera na VTFM Suru na Belo na pito ko ni pinakanay Total Fiji. Ngono man ito kani Mike Randoa.
Naka nabongga na tumoy kirin damdamo sa vove kendaru erusang bulka ono na miniti. Po erusang bulka ono na miniti me lima na kloko na iwasan ono ni pena numi na sere na vito kore bina na total energies substation. Do sang bulong bina na pondo chuko na loman ni twin cab na KH771. Gue titi chuko mai senga kilambasa Mr. Isikeli na buni simingyo ni barabi nemani tulebu pata ke Mr. Seru twin rabutu do sambulo bina kana lomani lori na KH771 kasema chikuma na frequency na VitiFM 92.2 FM do sambulo binaka ona bombulo taltu ngabe Paulo ndau rewa nan rewa ni LC373 drop ngone buli wabu kichika ngono kwa bukan dongo namama nanduri na vakasombu watu ni mata ke na korni buli na nambala secondary school mbulo binaka Paulo ndau rewa na lomani lori na LC373 Onu ni binakatal juga na kami nakanikuha be Yowani Vuki o Don Philip ke Watina o Vitinia Lemba ke Nei Jennifer N o Iliasa esa kere Putin juga na pene na mital tunga be Ben era no ngole ki balanya belum naka roko bi ongalida ena loma ni mini bas ngore na roban rau suba roban rau belum naka nongo apa Pagano ni pinaka chuka na puno ta panga na ruta pampati di chuka na kami ko e kem ni kita sarnan rebe ni minibus ano suba no sorry corridor ni sambula Nomor tau na vonga in the line doki doki sa vo rusang bulkan 2 miniti me lima nakaloko VTFM 92.2 FM
Ongai kerenga ngai share takati na video. Share takati ko na video ngo ver na mo friends. Merra sema talanga mai. En na VitiFM Facebook Live en na venu me en serer. VitiFM Suru nambelo. Pinaka tomani ka va kuriti kono mani nanu mena sera na VTFM Facebook Live mbula bina ka roko viong galida opan rombula bina ka pa kono bina ka chuka na puno ta panga o sema chuka meki na lomani minibus na roban rau suba roban rau mbula bina ka Willy Mone na idavu mbula bina ka Peter John hello mbula bina ka sir how are you now very nice program God bless you and your family thank you very much Peter John mbula bina ka Mila Bingita kono ni bina ka chuka na ko palingo no puno ta panga o sema chuka meki na ka bina ko mbula bina ka latu abang ni bina ka chuka ni ndo mga tunang karabini tabi na puno ta panga o sar chuka meki na asilika sesenta muni mbula bina ka opa nga no loman ni bay ni tala na bitu toko telebu kera chunga na ser katara ngore mengena nam chukini kina wana ngoni turang na tala kapag bitu ko be siteri andi ngutu tina yana saba ko titani na bakon ni binaka ena kabini ko nimbulo binaka na maramatina ena nonda be wal ni kuro kedesar nada basa sanggar chungur me baka kabi nraki udu bangon nraki susu bangon tu malaka na kana sup to ngai pakalibukin na vegetables pa karais
Pinakana vonga na tumo imbale koro ke tu mundo. En na itala no membaleti ko na rosi ni wisa. Sa vo weekend ro tini kavana miniti me lima na koloko ni vorong chumingo ke na ya uaka so much weekend ro. O total Fiji fuel refresh and win with total energies and Coca-Cola. Weke muni nando waka lori oni vidi de kichikono nando betol ningon sala na kamini ko nano muti ko nano mulori ikon riba taka chingori. Ero vewe kani vinaka ke total energies. Vinaka tomani ka bakuri chikono muni nanu mena sere mbula vinaka Veronica and Elijah Sevula mbula vinaka Merelita Lesu di Kaitonga mbula vinaka oba mbula vinaka oba ngongan Goldfield Road ngango e tabu kitu sa mbula tena mbula vinaka tabalengo Love Rossi vinaka wale vina sam sarchung mai American Samoa and kapi vinaka ni ko kaniuta kinendo magatu nang karabini tabi ken na vonga ni VTFM man na vono lebu o American Samoa. Nimbolo na kana mara matina hena nonda ve val ni kurkete be kemuni nangoni bulli oni sa suga ne na bulli o sa be bu kichu maka be na we val ni kurro be na kamale bananda be bu ke be na rone
Navonga dito mo to na matasere ni semi kaitani na savon ninda lailomai. Semi davai sa vo bikandaru e walu na miniti. Voy walu na miniti me lima na kalako na pambulu tu kubi asilika 60 muni oba kere chuka na sera katara pangono me kitonga e bono no chuka me kino tumbui andi ke nanda mai andi roborong sor chuka ningo na korro waimbalabu na ngone ni tolo mai ni tasir mulu na kata mai ebir ratu mundu mai kumbulu binaka nunia roko e nandali mulu binaka bai vikoroi ser katara pamangana no chuka nikina na lewe ni tim ni oldies ni nanduku bai vikoroi onu ni binaka chuka ni na kabinaka ni kuwa ni ndo makaturang karabi ni tapi na pibu no dunde so oni sema bolu mekina ni bosota ke baka wara ni wilika ni na damuni ya na serango enta sana numi keve kina na kabinaka ni kuwa sana dava talanga kina na vena numi na sera na VitiFM Suru na Belo Kei na makatala na kabini mataka mai na vei mama na va kina lima